ate gewera ba challenge leka abakuru bana b'entebe z'okubanza byalo byaitu n'entebe ya kabiri tubayimukiye baruge mu turo tumanye mu kyalo kanso kyalo municipality tuli mu rubuga yes kandi urubuga ruleta abantu bayingi na challenges ziba nyingi muno an oil city worldwide. Worldwide, once there is creation of an urban city, I can tell you, in causes of living was going down. Yes. Obaliza nsonga ya mindset change na abantu obutafayo. Eno nsonga ya community policing kurura nti abantu abalikirimu mwabengejinga mu kubasomesa ekirenka harundi mukagita isayira. Okay, okumbe nyenda kulikayo was first showing you na kupuliza na bakuturora. Kale it's okay. Tugenda ojja kuyikayo. Ojja kuyikayo. Ejja kuyikayo sina dilemma between. Okay? Yes. So ensonga ende enkulu yetalibanize mu rubuga rwaitu not only mu rubuga rwaitu I think it's entire Uganda and the whole country. Yeah. Nizo ensonga z'amataka. Land wrangles. Abantu nyine munayishebu n'obukabutari nyine munayishebu umuntu naruga kuri nege nagura itaka cyangwa rero si wonta muterire umukono nakosa no yarugire mutawuni banyarugire masjid banyarugire Kampala ndamagire na boundaries zitaka nasenyinga buseninge dagano y'umuntu umuntu naganyoka muri itaka hati kujya kwijyo nukora undi ibintu biri totally different abantu batwaraga na polisi kuri muno trespass bisango magire tewa korote mbajya mu koti for civil matters za mataka ni ya 10 zikyari mu koti genda masindi cyora turi mu high court genda at the next month abantu are running out of patience. True. Ori na government kisembo nukanyanyira nabakinta muyo reka mulinde webaryo mwejo n'ujya mu kamara kana kakamuri mu bibazo hano aije motem and indeed we have had those murder cases zone zolire izibayireho mu mwezi wa September no October 95% zone nesigamya hasonga z'ibyamataka. Yes. Emisangire mu koti emazire y'obwire bukano munya tubayi ne mentality ngo baka twinde kujya mu koti baka nyira kumutwara mu koti but mu koti ubujuranizo bwari bukorora ro wasingire no basingire very true uzobora kwango nywenda musi mu koti kibiri whereas there are other alternative mechanism esobora kuragwamo kurora ngo isonga za matakezi zaba handled amicably. Yes. To in the area land committees, to in the chairpersons by to see ones, to in the chairpersons that vision mayors by to na office like to zero office RCC office this is zero office in charge of land baro every station. Those are areas in sort of really without necessarily going to court mukenda no kwitangana into doctor amateka mungaro is not court. Yes. Because if you murder someone, ito tukuja kugenda saidi wa musango kuri mukoto wa tukenda gunusa murder case wa isiro moto. So murder cases ezo tungire mwezi wa September na October obuchoka cyenda na 5 wa 10 ziri nsonga ezikwizigamya amataka no kutekeraniza amataka. Yes. Hati kike kitukozereho icyo cyabuze kimbeni ndeta cyo kimukozereho aho icyo kubanza tumanyire ngo ndamuwa witoko ubundi so out of 10 ubundi turasobora kusagisayo abantu kamukaga bakatwuririza niko kugamba kumukwa mu ejumbiro kwegesa kwegesa niyo community policing. Yes. Many people know what to do. Abakira bamanyire ngo kuto muntu musango basi umuntu habukiniga naga no hata when we go tukakura community policy even a radio we are more on liberty radio na radio then tukagira mu community zo kusomesa abantu at least out of 10 ushobora kutunga abantu kamfanya kaga bayituko ayo mbende ikora kino bitate ko kumunyegesa I will not do that. I will wait for justice. Yeah. So we are going to continue in songa izo consistent zinga bataka no kubete. Ko yuke biri ngo kwikarana
we cannot have a secure city. EBYOKWERINDA bitandikira muka mukubahero yogeka mukubyaro kirakimo ahantu urwego. So uko murimo dependa mu maiso kandi tukyangrobata we are moving to meet this to kubana community engagements habyaro program y'igitujya wiki upija we shall start moving to the communities kongera kuhanura onabo hamuringo basobora kuikarana kandi no kurura ngo bayikara bari bakara batayi babo mu bintu byo kwirinda. Akaya bwana RCC wa HOIMA sita ninja kutayisa kwa kaire ingero ngambiro oina meeting yogenda bayi ndakakutayisize kiro kyajo habaire hensonga zibaire HOIMA kino kiri kyamani mundo tinza kuruga kukutayisa ukagenda takibalizo ensonga ziri nyingi muno nkaito ba mahure edembe letu nkaba mahure inyo nkabanta bakure EBYOKWERINDA edembe letu nkaba mahure kamwari tyobora muno kandi kahingurana mukimanyire twina kwatira hamu kurwante emirimu twagire basa hamu ni mukoro gwanyu kunu neto ntubayamba kutahya information na message yimukwenda mu bantu bumukuba ne muyikarane mu wa mahure ya telekisani hanu ya recording amuntu atikane mamugama nangwa tukwasire ibintu bisangure kiki muno mubani mulenga ho kuuza akyaho hagati gati yaho keki baho muno kurwanti mwatunyiga muno akisika atu benche the point zigi satu ngono kuongaruke point yawe. It is very okay akaire kankongere dakika ni bo. Thank you. Community policing turiyo tukore jakabiri tumikirokia baraza tukamitinga bacha personnel C1 zona kya baraza weekend no yenyine this man kya baraza kin kosa yes tukamitinga bacha personnel C1 twabicho ginanzibo bwabo kandi twabahereza n'ibitabo na karamu kugarukayo kuhandika abaikazi babo bona mu LC zabo zona musite. Mandatory registration of citizens. Mandatory registration. Yes. Nipo tumanye no ikara mukyareki bari mbantu bayingaha bakoraki kandi ni twile kugumya kaza cyose kutwe kuze bibiri zigiye kuyuka uko batinda tubino. Eje na technique yo kubahambi. Okay. Ndio chukuru ko kumanya. Cyapureza cya passport zo kumanya abantu babo abakwikara namo. Seki no exercise kiriyo nikigenda baiso mu rubuga rwo tubona wa HOIMA. Yes. Icyaka satu. Tuteto bere na meeting ya ba hotel managers bona. Hotel managers bona guest house lodges mu rubuga rwo tubere na abantu abari managers abari hayiguru ya 10. Nabo tukiraniza nabo ansonga z'EBYOKWERINDA. EBYOKWERINDA abantu batari registered ikiro. So kutabikanye cyapuri mu kurara mu roki. Arari nkusaba nakano katerekereze. Naitwa barara mbufunda bana bo bufunda nabo besere. Ubufunda manje biko kya moto wa. Obufunda nibo buno butugenda mu buno bwankomisa tundabyama. Kurundi muno atulalevo yorubuga tetu cyari tawuni kasa moto. You must move. Na wena kurara mukafuna ukaraka funda hoteli aide kurejesharinga kwenye chakara hoteli manager aleta apo office ya biso na police information abantu abareze nibarugangane kubakwata. Wiki kuija tujye kumitinga aba taxis aba basi na aba boda bodas nabo tukiranza sonda z'EBYOKWERINDA because nibo transporting abantu ba nikiro no pikipiki nivuga no ikaguza abantu samukaga pikipiki z'igyanka so tunihira guturarbatira urubuga rw'itu EBYOKWERINDA cyo kwatisa amani abantu baitu bakore business zabo kurundi bayikare kurundi batene kizibo kyo ansonga z'ebyamaguriza okuharama isabanyamahure okuharama isarundi okurura nti amahure mwabateka mu mbere gembi. Okay, I think imyaka nka 12 yimazire bigeza ihanga rino mu capacity no ukozire kurunga muno n'abanyamahure. Credit goes to you particularly. Thank you very much. Turengera Uganda no because rero umunyamahure umurimo kubasasuza. Yeah.
ariko ekikulu ati kintu kikuru mune kibanza ito kutobantu soma mahure omuri mugwaito mukuru tikuba kusasurwa kuba kurarangi ya mahure amarungi na mabikuranti okusasurwa kija hanyuma exactly yes so baitu nakano kankarabye oti nkibarize nti bakama bange bakwate mulingo ogwo kino nkibariza abo bulungi bwo ihanga kaje abori aroda eke tinkibarize kyaha okay yes kiberero kambangu omulimo gwanyu niko okuseera makuru n'okugatuukya bitu n'abiretali yes so ensonga ey'abanyamakulu we have been moving very well tuwe turubata kurungi kumara kairi kuri think smash yegebero bw'ijyo is regrettable kandi umunyamakuru wogu so were kumushyikira then of course I apologize on behalf of ya team yange bayiraho bw'ijyo kinkwenda kubamenyesha really it was not intentional, it was not planned, it was an operational challenge ishobora kubaho but is operational challenges ziba repeated zo zikanga di ya moto mpaya scenarios zindi shop mpaya scenarios shop eyo nda kudrawinga back enyuma mukaruru but not for today kada karuru lewi ejo eja kwa topic ya kiro kini nja kubungira mu office yawe okay but to that is regrettable grab in the really I always advise yes bora in kara neteka ubumezi wawe mu kati ya Wagarundi mu matiga you can tactfully withdraw. I know. No story is worth your life. So good kugamba munyamahuri wanted uliyomo ino bugabe munyamahuri no bugabe na security na abana mu bugabe so to me I think in korana hapo but then bwana Raj omunyamahure bwaraba kwasire kisano ranchi kisanire kubana kwata iyo byokwerinda mulinda kuturukie omutwari mukoti arayehoza why do you have to kumukwata kando kabanza kumuchunya kutera hanu manya deleting kinu gadgets ni muzisa okay to me I think really bulyomo kuba bulyomo amanya ubidanzi bwawe no bukabebo nabe kutandikira nabe kugarukira nikiyambaho ko kwetantara kona no for example umuntu umufu wenda nawe ndo bugabe I know umuntu nawe umufu ndo bugabe ati buwangu atantinya terekisano tamanyirenga genda kore santa tigwa kusinga iwe abantu bazulini family ifu family kakubegamba tukwetaga bisano byo muntu wayitono tukwetaga kuterosa but they don't determine what makes news ito tumanyireke kikora mahure kikitakora mahure kikekityo kimanya kurungi because I've been in the media for a very long time. Very good. Media activist for a long time. Very good. Kuchonga vile ngo kirongo muntu kumanya obugabe no bujinaniziba bwo kumunyamahure na kutandikira na bukanga. Very true. It's not that the reason for kugenda front the day no doctor said kurura imondo ko kwitera you know police waraga please step backward. Towe mugapo let's you respect that. You don't say and munyamakuru paka kida kurodi sasa dino ya turukarita kazi ya gachi ya kwatanga. Then arari ensonga obaliza nsonga yo kwantiki arero muitiraine ba hotel managers na lodge managers. Ndozireho abimuha abintu strict guidelines muturukizi ariheje muturukize kugamba nti buli muntu akakutaha mu lodge rundi mu hotel aina kwanza presenting a national identity card yaye ebere captured niko musobore kwetegereza by tuana tukimanyire nti abantu muno mu bicweka byite bikwauka ne byihanga challenges zikyari nyingi muno bukikuika akintu kendanga muntu ekesi ne point week ehoire nyoka no kagamba I went nkagenda ha national center rundi national offices anira baitu boku hikaho hari tokwetaga kandi kunaga idea obora abogino kintu kiri kibi muno bata muntu baraba aizire runda ina business ya rundi ari mu transit ataina ID mwamure mesa kurara mu lodge ruri yareke kwani kiyamba kiti nangwa omuntu sobora kuba totene kintu kuko
kubaza bayingi muno bali batabatabina akwati bayinabyo. That is very irresponsible. That is very irresponsible because ikintu cyona gishobora kuhika mu muhanda abantu basera batresinga your whereabouts nizibura. So me would advise really people, if you cannot carry national ID, of course you should carry one if you have it, but obtain the driving permit, akiri passport, nunda hakiri akubwira buri twabagana. Alalo kubaza no muntu ali cyangu ali bwire bunayizire mu HOIMA. Ataina permit, ataina ki, ataina ndaga muntu akaginaga atasometa ina ndaka. So woke by the card is voice to cyangu ali teba musuwe kuzonka alali. Nango zimwe bazine really to me kikiri kintu cyo kuyambaho iwo wakurara mu kandi for example yera mo kakubu fera mu rojo mu rondo mu hotel chikubaza. Yes. What happens to your family? I know. So really we want to encourage Ugandans to be responsible enough. Ngoraja kugenda nebikubazaho. Yes. Any responsible person, you kibanza mubaga yange is my passport, my driving permit and national ID. Yes. Because ikintu cyona kisobora kuba ikijuta manyire kisobora kubaho icyo tekanirize kandi usanga abantu bajya kusera no kusera bikugwanda. So measures zones tutagire heki yo kregisteringa abantu yo kuteka mu CCTV cameras songa yo ko training about security guards ba hotel zabo. Jona biro for the good of hotels zaitwezi na abantu bakuraramu na neto nkabibyo kwerinda. So tunihiro turarwatiraho bintu bakwenda kutaribaniza ubusinge bwa Uganda tuyahati bakujya kufuna hontebe yo kwikana. Okay. Kati ogo hari alali kisembo Samuel kandi ali RCC rundo kusaba kumweta Resident City Commissioner habwa HOIMA City okusagamba HOIMA Oil City. Insonga zilize byokwerinda nizo kanda benarengo kuranti yacuranura iwe aine byotaka kengere runde bewakwataga kumanya aina orukarwa amani muno orwa ensonga zitunda kufollowinga rundi kuhondera buturanti wetaka kande byobomezi bwaitu nebyo kwerinda bihanga no kutwalira hamu ihanga lyo actually kurandi byasora kwandi bisemera aine ensonga kandi of course itu nkabunyo television guri muri mugwaitu rundi bujunanizwa bwaitu kandi kuranti twararangi amahuri amarungi muno haro muntu waitu wabrikiro niko kandi kuranti wasobora kubandi tuikaramo bumu no bwerinzi enkaitu abantu abayikazi beyihangalima. Of course Samuel Kisembo kirikyo tata alati kirikyo mugisa mu binti kandi ogasangiro ngambiro ntojja kubana meeting endi baitu kandi njya kusaba borano sigara borano sobora kwikaraho ha TV for just a few minutes timanyire schedule yawera but then ekitugenda kukora katukore tuti oli muntu wamani muno mu bikwataga ne byokoyinda kandi ngero ngambero na meeting endi tinkwenda kwikaza muno hasimo but njya kusaba kiro kindi buturatu kozira appointment usobore kubano ijyaho mu studio zaito tubongireho tupostinge physically niko abantu basore kwandi batera amasimu kandi bakwabuze rundi habe engagement eje one on one usobore kwetegereza challenges abantu baiteze bakora bamwe. Okay. But for now amasimu njaga taisa mu maisa aho borabo soboire rundi bukirakta sobokera stiringi nja kuba ni kugarukira ni kugambira biki ebya abantu bakwetago sobore kwano terekereza mu rundi no bahaburamu. Ya nsimire muno we bari muno kandi kubano ikiriza kuraba haruko moro esimu. Ya ni nyowe Kenneth amooti intekanize banyatabwongo ito nkabunyo television tusimire muno. Kare kare ogo abayire Samuel Kisembo alali nkegeri kabagambire ono aba RCC wa city ya HOIMA kandi of course tubentu bazaha nsonga zebyo kwenda edakika ziri 25 ezikuburayo kuhika kandi hasaha zaito nyamurungi zijya kuba 2 eza kairize ka kino aba masimu ngenda kuba nimba kwataho maisa of course nama ngenda kuba ningibaha but of course ndakagenzire ha masimu nyakwetagire kandi kubanza kugendaho mu nyamasaza ya Kagadi. Of course Kagadi nayo eri mu district zitwikire netuhura timanyire bundaba ninja kufuna chairperson wenyamasaza ya Kagadi omukuru ndibwami Yosia timanyire bundaba ningenda kumufuna kurungi kuranti kandi yasobora kwana atwigita kandore ha aruko mu rusimu ngigera bire mutima nyire bundaba ninja kumufuna kurungi reka tulinde oturore barana jagi kwata. But of course ensonga haza byo kurinda mu nyamasaza ya HOIMA
kirikimuha binte bitakwetagira kandi iyo omuntu wabulikiro yagamba nti bachi person LC1s okutwalira hamu nanyo abantu wabulikiro musobole kwani mukwatira hamu kandi tulente ebyokwerinda twabiteeka muno mu maiso niko kurana twayikara kurunge mu city city eriyo kyokurorwaho niyo city itugamba nti the first and actually it is the first oil city kalimu East and Central Africa. So tikiri kitu kyokumara gagamba nti city ja kufuka kyobulambuzi already kafukere kyobulambuzi abantu of course bakwetaga bingi kuranti basora kwani baza mukuru ndibwani kurure simuta kwata kandi nyakwetagire tubaze habana bamasomero mukagale tukufunira information ekugamba nti obuisi no kuchwa mateka mu nyamasa za kagadi kiresero kizire muno hanyuma yokusanga nti abana bamasomero kuranti tibakagarukira amasomero mwaka gugenda actually tuli mu ngira tugenda mwaka kuranti amasomero gakyakingirwe kind of course twakwetagire kurora biki amasomero gakyakingirwe mukagadi ensonga ziri nyingi muno reporters ziri nyingi zikwijja nizorekya ebyokwerinda mu nyamasa za yakagadi begenzire ndisisikara kimu muno baitu kandi buli omwaka akuruga yo kubaza rundi reporter tusobole kwa tunuramu na abo bujunanzi barunda bali mu office zikwawukana buli muntu akupininga abana bamasomero bagamba nti abana bamasomero mukagadi abafokere kintu kindi kandi tebakusobora kurura nti bayikara makagabo ati manyere rundi abazaire bujunanzi bwabo baraba takyabo kwata kurungi rundi burabera insonga yabebembezi no bebembezi kurura nti abebembezi baitu rundi nibo batakufaye twakwetagire kubane tubazana district chairperson wa Kagadi mukuru ndibwami Yosia baitu kandi esimu akwisana tajja kukwata simu abokuba esimu yesere mirundi reka tumuhereze ye dakika nkemu barata kwasire rero wewe okay mukuru ndibwami tukusera mukuru ndibwami Yosia nkusera habonyore television kurura ntikandi twasobora kubani tubaza aho naiwe tugambire mu nyamasa za Kagadi of course antungireho abantu baitu mu nyamasa za Kagadi nibangamba nti banyumirwa muno bombambalizeho orurimi ruro rubagamba nti kandi babana runo betaka kuruhura rubanyumira muno kuhura but of course abatuze ba Kagadi nanga shehi mu abantu baruko hangara mu district za Greater Kibare, district ya Kibare, district ya Kakumiro hamuna Kagadi of course Kagadi ko nyine banywane banje binjya ho mutawuni ya Kagadi mubare kuba muri ha TV abunyero television ni yoroho kandi and Kenneth Nwagira abantu banje bari ntungamo abantu bari mu cyoka bya Kabare my hobbies around Mbarara town Mbarara city mubare munonga mukuru Ivan Ajuka bari kuba uri ha TV hariho nabanywane banje abari mu town Anyamurungi ije town eshango mu district ya Ntungamo iri kwetwa Chempene niyo town eri kusinga kubane nyimira abantu of course mu district ya Ntungamo abantu bari rubare mu district ya Rukungiri natungo kumanyisibwa ngo mu cyeka cya Bwanga nanga hari kwetwa omukiyenje Nyarushanje Kebison Buyanja kind of course banywani banje bari mu cyeka bya Kegegwa ni mu bari kuba muri ha TV ningira ngo aba bane bebuza orimi of course tukugamba kandi runyakitara rukurosinga runyankoro rukiga runyoro rutoro nizo ndimi zitukolesa mu program eno kurwa nti twasobora kandi kwa tuhikia information rundi kumanyisibwa no kwegesa ha muntu waitu wa bulikiro omukuru ndibwami asobore kubana titumushikira hariko mu resimu ngira asobore kandi kuba atakwata simu mukuru ndibwami Yosia kuisana kandi atla line ngiro re busy aikera atakwata hatinkoro re busy timanyiri I don't know if he's trying to call back share kali akatsoka tugende ho mu ka break katito muno abutu kugaruka undabanta kafunire umukuru Yosia ndibwami tujja kwa tugenda mu masimu kandi tubaza hansonga ya RCC wa site ya Hoima abalize ensonga ziri nyamwingi muno bundabanga rukire njya kubani basomera biki ebirugire mu rukurato orubayekere mu hamuna abo abakama ba hotel na lodges hamuna ba manager bazo kuranti abasoya kwanda babiteka mu nkora niko kandi byokwirinda byasobora kubani binyweze bakurungi musita yete ya Hoima katugendeho mu kahumuro katito butu kugaruka ikaranorora screen enamba yesimu ejja kwa nefutelebwa screen aho okusobora kuginyigaho no sobora kuba nontera kasimu nitunyumya mu kimu bibiri kuhika kandi buturamarira entekanza yetu ya kiroki ya kyalero
kalonde serena iwe ija banzo ije ochumbisize kali ono muhe bitoke nebihimba nyogompe bitoke nenyama naiwo hakuliye ebihimba oija kubinulirwa nankaiwe kiki waitu lekeraho nayiwe sahani yabandi twija kuswara nayiwe bojenye omukazi achumbisize geki achumbisiza kanzari katayari kare pauda bojo inywe kahingura ine mwija kuikiriza akanzari akatayari kare pauda kakwikibao abakesi products omusubizi kasange owa mzigo mkikubo mukono jinja hamna mitiana no maduka gona omwihanga ngana kazuka kumacha nywa hill water okuzukusa obwongo n'omubiri gwange olwemba ku mulimu nenywa hill water nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange olwemba lokola duyiro hill water nga nyamba okummalako enkalamata n'ennyota omunokoma olususu lwange nga lulabika bulungi ecupa n'amazzi ga hill water bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna hill water yakakasibwa ekitongole kya UNBS asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga so ne ku simu zino wammanga hill water purity nothing less. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitu hamuhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services arugudo rukujya Fort Potro opposite Centenary Bank HOIMA omukampala tuli kamo Chachira Road oba tuikira simu zaitu zinu 0 musanju ina 95 5 0 Okay, abarungi abaliha Bunyoro television kandi of course tukubatangira yo muka break ako mwebali muno kandi kubani mukyari ha Bunyoro television entekaniza kyari Nyatabwongo kandi of course abamanyire nanyo batamanyire ninyowe Kenneth anowagira amooti and of course tukubani tulibata bulikiro akiyabaraza mpaka ya 5 saha tutandika hali sahimu akandi nambare kangira saha 2 aho entekanza tubantu gitera olukuha mutwe kandi tusobora kurora nti twali bata dakika tukubura yo kandi zijja kuba 16 kurora nti tuwahika kumarira kwa entekanize nambare tugendire mu ka break kandi of course mukuru ndibwame 20 kya musera haline yasobora kubana nga manti nambara bayire kandi network yayi ebayine sobora kubane mutalibaniza kwenda kutegeza bara bakiri mukikare kiri mu network mukuru ndibwame waito hati tusoboye kwa ntumufuna abarozi baita barungia ba Bunyoro television ono tukubaza na ndibwami B yosia anyakuri che ya person wentebe ya 5 habwanya masaza ya Kagadi of course tubaye tukuhoira masiko mukuru che ya person tugamba kandi haba hoki langu ya msore was engaged for meeting baitu kande dakika zikutuleka tusogeze dakika 15 kubantu tumalire entekanize ngosokezo chap tukwendere mukiha barozi ba Bunyoro television nebo tugende ha murama gwaito gutukutereze abarozi ba Bunyoro television ni ngoza ko basima bayabale kuba mkembagano kwa Bunyoro kandi kumbara promoting Bunyoro kya state abamazana babale muno kandi murama ko mubujeni kali ogo hari ndibwame B yosia ari chairperson wa nyamasaza ya Kagadi abo akayire nkwenda twangwe bwangu mukuru ndibwame ambaye mazire kwanjure ensonga ekorekya reporters ikuja nizigamanti okuchwa mateka mu nyamasaza ya Kagadi kandi muitware ya Bunyoro ninyo mukyakwasire na mbemu nituwe habuze nsonga habuwaki Kagadi kandi nyamasaza yaita ikaine mirembe nyuma
abwakini yone ije yebembire list yokugamba nti kandi okuchwa amateeka kweyongere mu maiso abamu batugamba nti reporters zikugamba aronde reporters tukutunge zikwawukana zikupininga muno abaana bamasomero bano ni bagamba nti kuluga abaana bamasomero bajja mu kyaro okuchwa amateeka kiyongirire kimutwa agamba aronde borabo junanizibwa obucheke obwabazaire kurura nti tebafuire muno abaana abandi ni bagamba nangwa aronde baraba bebembezi baitu bana butwina nibo batakufayo kurura nti kandi ensonga ya EBYOKWERINDA n'amateeka yanywezebwa muno kurura twali batakurunge iwo nko mwebembezi wa district ya Kagadi kirikita mu nyamasaza yawe EBYOKWERINDA kabyakuraba mu ngalo ekyo kubanza abarozi baitu abalungi mu division mukimanyire kurungi covid obuyajire yes obukinisa president yakenga institution zezimwe nezimo nezikusinga obwingi abukutangira tambiza kuwerwa covid mukimanyire kurungi kandi rembezi tukatekaho endati y'amaani muno because mwembezi hoji abantu bona bisuruza yes aba bembezi mwakwesoroza zimuletereza kandi kumusana speed street abamu muri tutwaziza kwera mukurizira mukita kukinisa president no kwa rubukwe wali hari bitu byokutambura okay yeyo kapagatu yamani muna abantu baitu mukozi kuterera kwa bembezi kukakendera ati enfia sanitary na bembezi yabondera yabino no kwiro tupewe kimo cyabisira ihombo likurura abantu batungo babutugo membezi bayifunaire abembera ya covid yabayo okay niyo nsongemo akintu cyabisire ubutibo amateka kukanya mu district ya kabiri ensonga ya kabiri abantu bagarukira mu byaro ndiko kigerekanye n'yazisinga abamundi mu mitingemo one of the training y'abagamba stade kozira yerekeze ngo bigesa asomero batoyirungirana no kurera abana n'ikigaba bazanye umumbezi yagero kimangira bwe na bunyabafana dukozi bali mutakisa barabuho bata ona kutura nyinshi kutura rwebagyo na kutura rwebagyo dorengu bakurabanga namu ya struggle for survival bwa tuta hata abana batakinga advantage yokurwa ubulinzi bwa hayi abana batishikara tupete nacyo abo bazayire kuba bize bakora mari nakali bari business bari mu kushobora bari mu metani kwakana cyane tireza abana bari kutunga bw'ingwena mu mapa abana batishikara okay tupete nacyo kirimo kiretereze ubushobora misango kukanya hari reports zindi zikugamba ntinyo bebembezi ndainywe timukozire kikumara kurura nti mwayambaho abazaire bana abana rundi baba bagenzire mukura baba batatenkanyiza family zabo kurura nti bafune kyo kuliya baitu kandi ndainywe bebembezi timuyambere kikumara reporter niko zikugamba timanyire mananu tigari mananu of course abebembezi ngonza abamo bine report yayo side ndiba ikire kandi side ndiba ikire because kumanyire bitu byokwerinda bitandikana umuntu yes Ichoro tugamba ya polisi kuonyere basi polisi takazinzira ubumenzi wawe n'ibitu byabo iri kubanza kwerinda because bulika tuwande mu polisi bulikyaro tuwande mu polisi buli muruka tuwande mu polisi yes to security kubanza yo muntu kubanza the personal security kwika haka negaruka hakayawe umuntu kwekorga hakyaro icyaro nikerinda pisa vumeti yetahiramu icyo kora umurimo gwetu kabimbe nikukora mutukakira abantu kwerinda bakorera n'ibintu byabo igerekana ibyo kurora aho hamukora kumunyagamba abasuma bakajya batahira umuntu basimanyire ngo tunge miliyoni 10 bati bagire to wiki basamu wiki kuzira kumire ubasangire kumire bageze kujya wiki wabona tendo yaterere tumye tera polisi batera masa abasuma basaba bakora basanga bagiruka yes Bakoya ni wiki utakumire basanga mutahiri ndi bumwike natete bakozera ki basitwe so ni ngombwa terera abantu baitu ababunyuru n'abamagaji muhati ni fatichura ngo bintu byokwerinda bikutandika niwe ko muntu yes somete ne tamu ukayire but the fact umuri mu kukoza kwa amani yuko kwine kumwikazi wakati kumwikazi wa bunyuru moramo inembuzi zomegere kijyo kufuru okay omusoma arabishore kufuru kijyo kijyo yamwembuzi napusana na yarasanga kirikira hero okimanyire bidemo byo kurinda amategeko
Yes. Barabona umuntu kukoreshereza umusuma kwango. Sosobira kama kile kitu kankile. No seducing umusuma. You seduce umusuma. Atakozira kugendera yeziro. Oko mubona zirinkarekinga abantu baitu. Nabantu bamwe television. Muri tukamba polisi tukongere. Polisi kwatera basoma yabateshera tekozira kukusema kukwani kuko polisi. Batongoza muri mu kuvanza gukora abantu benzera icyo ibyo korinda biteke furo. Oraba ine utokoro igiro kwesika. Oraba ni business ogene mtawo utokoro igiro wekyo ubara kwata urupatoka. Yes. Bati bora igiro wekiti ori najana amte matoro mtu wana hulire okusaba igiro igiro tolemu ebibwenga mukozera ki. Bigenze. Babitoyi. Kando abantu baita batakusobora enyigize ebyoma. Biganza naiwe ngomenye bwa mateka bukanyire. Bati ngoza kuterera abavuga abanyoro bari kumwe television. EBYOKWERINDA bikutendeka naifu. Ndio umuntu kana harengo wa familia. Ndio karereka ni ngoza kutamka kwa maisha mmoja mmoja kusikiliza kwa public government kwa kamili kwa. Yes. Abakoze umuhanda nura uri mu modoka kutamira bitu na uri mu modoka kuvuga sika umuhanda nura takayuko. Nategeza kurero wenka. Bati always encourage abantu bakuyanga so umuhanda bumuraza umuhanda uyo tore mu niwo mugezi wenka. Yes. Abandi bona bari umuhanda tumumanyire abakyo bari umuhanda. True. Ebyo bomo ngo moto kundara rangiye gukora umuntu kuvuga motoka arangira kubanza mu motoka tetsi. Ubundi zizira mu kuvuga kakamu tene ko kumufata. Okay. So ukolemera mu bumezi bugenda. Oh, yeah, true. So ni ngoza kusaba abarozi bamwe television ngibitu byokwerinda ite for individual twaro omule mu kubanga. Kare omukuru ndi bwami. Engera kayire kabeka tulekire tusigeze dakika musanju kika saa 2. Ntakasabire producer wange kuba na rurengera rangiza yakayire dakika zini nkai 10 hakiri nibo tumalize tekanizera. Ngenda kusaba osoko ikale hasimu. Niko kandi nabali hamasimu nkunihira bayina ebakwetagire kandi kwani bakwabuze namba yesimu abali hasimu abakwetagire kwani mu abuza omukuru owunyina adukomero esimu ali omukuru ndibwami biosia kanonu ali chairperson rundi akura enyamasaza ya Kagadi ayakaruka kuba nakomebwa kirikisanje cyaho yakabiri hali kikubanza kali of course tukwenda abali amasimu mujja kwani mutere namba yesimeri 0783 0 ina 58 okusagamba 0783 064 458 aburawa uli ha television okusobora kwano ogerora hamukono gwawe ogwa umoso namba yesimejo eri namba ya MTN kando ja kwano nyiga hakasimu bora bayina cyo kotaka kuba no manya of course nja kuhereza kagisa kando sobore kwano interactingaho na mukuru ndibwami usobore kwano wekiza tukubaza hansonga yo kuranti kandi abana bamasomero muno mu lockdown eno batiro muno basongero makara rundi bachumisiro makara ne bagama nti nibo abamu harabo abakizire ko kandi baleta EBYOKWERINDA mu nyamasaza ya Kagadi hamune rundi ne nyamasaza kuba sako rundi ezugama ndeziherire nyamasaza ya Kagadi kuranda EBYOKWERINDA byasobora kwani biceka but of course ensonga ziri nyamwinga mbagamba nangwa abana tukuwateka mu rwara rwabusa ensonga muni bazorekeza abazire na abantu bandi raketa gakuba nabaza of course mukubanza aho tubaire na RCC wa HOIMA City omukuru Samuel Kisembarari nawe ensonga za EBYOKWERINDA mu nyamasaza rundi mu City ya HOIMA yasobora kuba nabibazaho but of course bali amasimu ngenda kwani mbakwata messages zanyu niko producer wange ngenda kusaba osobore kwano nyongere dakika 10 tumarire ntekani zaidi ayewa kubipinga TV tetera ni waterera TV akubipinga hereza batayiba wakachansi kandi basobore kuba isimu zabo niziraba messages zikare nizija nja kuba nimfuna dakika ntitonzi sobore kwani ambasomera yo messages dakika of course zili 5 zikuri ku saha 2 bite of course producer Sabireira akaire sobora kwano tufune dakika nizo ntito habwa abantu benyamasaza ya Kagadi of course tusobore kubane tubazamu nabo batugambire biki kandi bakwetaga kuba nibetegereza mukuru Yosia hajja kuba line of course hajja kuba na garukamu ebihabuzo byanyu inyu abayine mukwetaga kwabuza ha message ona kugamba umutekaniza we bari muno
ni nyowe tumwesige ndi munyamasaza ya Kakumiro ekyabana tikirika gadi honka itwa bakakumiro tukawamwira amani abazaire tebakyafayo lero kandi abebembezi butwa akabakomere kyakangirawo ali asimu kansoke na besimu hatitulage na message za nyuma tata wanjise tata ala hello yes nkuhura ndio kurungiro takasimu wako kaiya hakali wajako ndi kurungiro otayo oli ha TV okwenda kwehura mwine waitu okwenda kwehura keya TV yao tubaze okwenda kubaza rundo kwenda kwehura toko mpura nangwa kankwate bandio waho yangiri ala wanjise hello hello wanji Julius Seraka yes Julius Esebo Julius Seraka ya obado gamba okomye ku ngamba nze ngamba naye ate mbadde nkufunye akakisa ko ate tokakozesa bulungi mbadde nkwade chance munala kai osobole kubanga ate nawe obako byoyogera eri Bunyoro television ali asim tata obomezi burungi amune waita kaire katulekere twanguye yangwi kasese mmoja ni kutera kwebaza kare mugisa amooti nokutereza kasegene mugisa kasese mmoja no kumsisi kwa HOIMA ekwe kasese mmoja kare mugisa ogwara bire mbugufu ya sima busimenti ekaniza tata amabara gange ni nyowe samugaliraya mu district ya Kagadi kwenda kutaro mugisa guno kusima chairman 5 wa district ya Kagadi yes samugaliraya habo kusanga ngo akufayo muno abantu ba district ya Kagadi actually na mbere covid-19 yatandikire kabatende obusobozi bwo kugamangara kungana enkurate yo kuhabura abanyakagadi na district yona kutwalira hamwe Right hati nkorora anti buli sub county yona meetings akuzikora narorangu yahabura abantu abakagadi nabandi abanyakwerere Kagadi engeri basaine kwani betwazamu mpulire ni mubaza hansonga eyabana yes abazaire nabo bayinengeri baliraxingiremu okurorangu balinda abana babo hati no bamanya nti abasomesa babaire ne bakora omulimo okulinda abana mukuru sa muri musomesa rundi anyowe ndi mwegi mbonya marasini ya mukaga kani mbaile ni somerwa Bunyoro secondary school ni nyamwaho omukuru ndi bwami BOC yanka chairman 5 wa Kagadi wa maiwe so nororanti amana nuko nyini ndi bwami o chairman cyawalize mu kisanja cyaye kine cyukubanza cyatandikire nkunira nti district ya Kagadi ajya kukitwaza mpaka kare ogwa bayisamu kandi kuruga mu Galilaya kasamu abayire Kagadi tata ali hasimu kwasi urugiro omukuru yosi ngo kirongyo kyataraine ngira abatezi bamasimo kubahura kirungi munono kyari ntikando kubahura nkwetaga mu maisa oja kano bagarukamo ono yagamba hona gambire onu Esther kya kasoro bugambe Museveni akingura amasomero abana basisikairi kirungi nanyo bazire moja gambire samu yagamba ntikana nanyo bazire mwenagire yo mukono ona gambire it's not true it's not we children security has not been okay in Uganda all it's innocent security has not been okay at all in Uganda innocent prosper kuruga HOIMA wabale muno innocent ona gambire nangwa muku abana kandi mukuba siba hama tuge mbuzi akobali sengo yagamba ebyo kwerinda ati bakozire muri mugwabe kikumara mu ihangari yaitu lino Uganda webale muno innocent prosper mu nyamasaza ya HOIMA
Ona baire Esther wa Kyakasoro Bugambe. Ono yatera message zanyirukaho. Tata. Leka tukwata ya masima ga kusemba yo. Alo? Kandi wanyirukaho. Ono mukuru yosi. Akaire kagenda nekatutwaraganya. Akaire kagenda nekatutwaraganya bayitunikiriza. Twara kusabuno kuchema bunyoro TV. Yes. Abukumva mukisabuno. Amina. Kana nokusaba kirekindi. Yagonda tukore program ngaho live. Obeho live musudi. Ngaho live musudi. Tubaliza abanyabunyoro tubanyeza abanyuganda. Murabona hasonga tukusaba kuyamba bunyoro. Kora kutwatera urutamba mu myaka etano. Nango busokizizo ito nkabunyoro television nigo muri mugo ito nigo gutusinga kwetanga muno kuranti inyu nkabebembezi ba abantu bayita babukiro. Mwasobola kandi kwani mutuikaho twasobola kwani twarangia mahura marungi muno abantu bayita banso. Nanso rebe hamuramo yabana. Ningoza kusaba bazayi. Ugonze amasomesa abakozi bamwe mu kwamani muno kurera abana bayita. Bayita mbira abana mu maziro mu kyaro buri muntu wana kitegereze. Ngo muri mu kumusomesa gukuru muno umukukuzo omwana. Okay. Muruva umumwaka ku myezi 12. Umuzaira bamukisa bakubona omwana emyezi 3. Hamwa mwaka mgona myezi 12 abahona abo myaka myezi 3. Myezi mwanda yona. Omwana abona umuzaira. Omwana no musomesa. Yes. Tena kukusaba umusomesa wetu batekemwa kininisa. Nkabanta batukonire tukoto muno mukuza abana baitu. Kandi abazaire tushobora neze bombere ubutwina abana bano mafagayitu. Todo ngo tufireyo muno kurera gutwaborora umutina ruhanga. Kumanyenge zaitu. Ngabanyere za bunyoro na buri kichweka abarozi baitu ko buri kichweka buri segirenge zayo. Ngona tugaruke mange zayo ni bati. Okusaba kwa kuri ngo bwa muto wa bunyoro sara. Yes. Urugayo ukore programu hando hozarete zona kukozi cyomugisa muno. Radio nyingi muno bunyoro. Yes. Kamineta wa kancha kuonga kuweka tukabata hayira tiata ende sovete za bunyoro. Nakora kutuzongeremo amani nuko abana bitu bakure umunga sovete no mukati gaitu ya bunyoro. Okay. Na bazaire batukonyera ko ngo abana tubakuza kurungi. Nuko abana bite kugenda. Rohikiza niye kwa mwana yo kwetwerana. Deka nkwate omuntu ono niko tuterere kitongore kyokwerinda ikaire halaini muno ntakumukwata tati wanji hello wanji ngambire yes nkuhura okubaza maruha tukuki akasoro bugambe wa kasoro bugambe kya kasoro yes munyabugambe wagenda tangambire kyo kubaza cyali kyanduma muno kandi ni wabaire mukaza bandize kutera kasimu munywani wangu wabugambe obankuhereza yakadake kamuke oroti nyobumba mutekaniza kandi kahura na bamama ni babaza ne ba contributing muno hansonga nkene kwata habana nebyo kwerinda kingaza mamane munywani wangu wakyakasoro bugambe aburaba haru network niba ikusaziro ngenda kuhaya kagisa aburagitera niwo ngenda kukwata kandi tubore kurura twali batakulonge omukuru beno kyaha bebyo kwerinda magezi ambaye ni tegere tongera byo kwerinda musango yo kudrabu bwana buto bazi kwati no kugenda sereza yes abaraba muginakire babekyo kororaho ariyo taginakire bakugamba ntinya abebya polipo ninyo mukyasingire kulemesa emisango eno kuli bata tat mukuru ndi bwana abakozera amatereka ekigendero agitali kufubira baitu kwali kutangira hato nabandi nibatina ngoza kusaba bitongole byokwerinda ngwensonga ez'amatereka abatere bemisango emikotokoto kudabula kana myaka 12 myaka 13 myaka 14 deka abo mukozere misango abana akawo amateka dokorogo hapo kali ono ari munywani wangu wabugambe ni wali alaimi obarundi muntu onti hello ali alaini
Hello. Hello. Ali hasimu agiteire bazana nyowe. Oli mu ntekanisa Nyatabongo. Hello. Kizibu kya network umurozi waito murungi yiwala kwa network yawo niyo mpitata. Aha, tumaririza ba masimu kibusana network baremere. Yes. Abantu bekange bamanye ko muteka daroko. Bete muntu bakona kitu ngezi akagenda question atari ko mukogwize. Kigonga promotinga abantu bene tekereza kyo koyongera ikereza na tekereza. Kare na bebeta zokizana ngoba kubasaba. Akabwira sana kemiaka munana manye myaka 12. I don't encourage you to do something which can be mediating. What are you mediating? Because it's now Kurna Mote and the Baby. The cause of some of the True. So if you go to start with the Gandraki, what I determined is to live your query and what the second is now at the to Terere, or Moram, Kuzavana, to the Bakina, or Hanga Maribana, but you can come victims. Yes. Okay. Kati omazire kubaza ebigambo byo kandi nkanyowe tenyina bigambo byamani bine binja kwongera rubazo rwawo rusobole kwa kandi norambulura kurunga ensonga. Ikinza mshine. Akumalira abumwanya kumpaire. Yes. Senior management ya television. Kandi nyongere nyara taneze ngo mukisho gondi muramu kumpaire. Yandi ko nzakora ivu era kabaliza abanyabunyoro n'abanyabigana twara. Kali omukuru ndi bwami tukusimire muno nayo kandi kubano ikiriza on a short notice. Yes. Kurura wasobora kandi kwano ikiriza waraba haruko mu resimu niko wasobora kwano bazana abarozi bayita barungi abanyoro abarura Bunyoro television. Eno television turema abanyoro bonka ensiyo na bwire bune kurora. Kandi nabo abaliha mitimbaga ine ya Facebook, Twitter, hamuna YouTube. Of course entekaniza nkenu. Ebane streaming bwa live Facebook. Kusora kwano gendera Facebook boraboyina ko misingire kano swa kwano hondekera kulunga kusagenda ha Bunyoro television Uganda ronde BTV Uganda awo waliza Facebook no sora kwano hondera buri kimukiona ekiba kyane kiturukiwe ha Bunyoro television entekaniza of course dakika hano nkurura zikire 10 nizomba ile sabire mtekaniza wa arundi producer wange kuranti yasobora kwa natuhereza atwaribatiraho no mukuru ndi bwami mukuru ndi bwami nkusibuire kandi mpakiro kindi tuli bantu netwatagana okay abo abaire mukuru ndi bwami dakika ziri 10 ezakaraba hasaha zetu nyamurungi ibiri entekaniza ebaire Nyatabongo kandi akasumikano nyikiriza entekaniza nsobore kwa njikanga ya hano mpaka kiro kya nyenkya kiro kya nyenkya tukunihira kuba ana umugenyi waitu mu studio kandi of course ensonga zijja kubanya mwingi ezitura abantu tunuramu of course atinja kubagambira mugenyi ka kwijja akuba kwetaga mufune surprise kiro kya nyenkya niko kandi muitegereze ebikiraho muikare ha Bunyoro television mpaka kiro kya nyenkya entekaniza jja ko Nyatabongo hamuna nyowe no wajira Kenneth amooti munyambe murare no businge bwa mukama waitu Kristo.